lajeng semang alit-alit. Kengken kabare, bagaimana kabarnya? Becek-becek, baik-baik? Alit-alit, Miss Kadek becek masih. Irage jani lakar melajah bahasa Bali. Demen sing? Oh demen. Ada sing demen. Demen nae, kan Irage ngoyong di Bali. Megending malu yuk, jalan megending. Megending apa sih? Coba nih. Irage megending. Inget sing. Coba bareng-bareng ya. Mesugi cuci muka, manjus itulah mandi. Nyaluk baju pakai baju, laut ngedasin kamar. Medar itu makannya, masih kapan gosok gigi. Mebakti itu sembahyang, laut mejalan masuk. Dua alit-alit mekejang. Janis suud megending kemudian. Nah, Irage lakar melajah carane nyage kebersihan lan piranti nyage kebersihan. Alit-alit sudah siap? Are you ready? Yes? Nggih. Alit-alit jani carane apa sih? Ada apa nih? Corona goreng crispy. Alit-alit nyak ngajeng, nyak. Nih, apa nih? Soto tinggalin pentol nih. Soto apa nih? Sup. Sup pentol nih. Corona. Nah, alit-alit. Jani zamane virus corona. Irage mesti nyage kebersihan. Nyage kebersihan dewek, nyage kebersihan palemahan, nggih. Inget sing carane nyage kebersihan dewek. Inget sing. Nah, ning ngudiang. Manjus. Nih ngudiang. Dua mambo. Nih nggih meseh. Suud meseh mesuah. Nggih. Dua alit-alit. Nah, nih bener mesikatan. Nggih. Nah, entu carane nyage kebersihan dewek. Jani carane nyage kebersihan palemahan. Nyenawang. Enggih niki nyampak. Kemudian nih nggih ngutang lulu. Meneh nyiam antik-antikan. Alit-alit duat mekejar. Alit-alit kelas 1 duat. Nggih. Nah, yening suba duat jalan megending nyak sing. Nyak ngiring megending bareng-bareng. Nah, di ngehang malu. Dengar dulu. Kini gending nih. Manjus mambuh meseh, mesua laut mesikatan.
Ento nyaga kebersihan dewe. Bisa? Coba nganggo gerakan nih Jani. Manjus mambuh meseh, mesuah laut mesikat pan. Ento nyaga kebersihan dewe. Nyampat ngutang lulu, ternyiam antik-antikan, nyaga kebersihan palemahan. Anak dua pakpung, anak dua pakpung, anak dua nyaga kebersihan. Din, anak dua pakpung, anak dua pakpung, anak dua nyaga kebersihan. Anak kelas 1 subedua nggih. Nah, Jani, apa sih piranti nyaga kebersihan? Alat-alat menjaga kebersihan? Nih, apa nih? Sabun, nggih. Alit-alit manjus nganggo sabun, nggih. Apang kedas supaya bersih. Ini apa? Shampoo. Alit-alit mambuh nganggo sampo. Apa kedas? Meneh? Apa nih? Sampak. Nyampat nganggo sampak. Nggih? Bisa? Ya, dua. Nah, alit-alit gening alit-alit subedua piranti nyaga kebersihan ada sabun, sampo, sampak, liu anelenan. Ya, banyak yang lain. Tapi hari ini cukup telu dogen. 3 saja dulu ya. Nggih. Nah, yen sampun niki sing dadi angsap. Jani zamane virus. Ingetang ngumbah 5. Cuci tangan. Abang kedas supaya bersih. Nah, ayo ingat. Apa nih? Nggih, ngumbah 5. Ngumbah 5 nganggo apa? Sabun lan nya jangan lupa, airnya jangan lupa. Bilas nih, di air mengalir. Apang kedas. Nggih, yening subedua alit-alit suba ngerti Jani. Jalan megendeng buen. Nah, nadane satu-satu aku sayang ibu. Bisa sih alit-alit? Bisa? Satu-satu aku sayang ibu. Bisa? Nah, yening bisa nadane kene gendeng nih. Lakar ngajeng inget ngumbah 5. Suwud ngajeng inget ngumbah 5. Suwud melajah inget ngumbah 5. Zaman virus corona inget ngumbah 5. Nah, ulang jumunin. Ayo. Lakar ngajeng inget ngumbah 5. Suwud ngajeng inget ngumbah 5. Suwud melajah inget ngumbah 5.
Zaman virus corona ingat ngumbah 5. Ge alit-alit gening subet duak megending niki artine pelajahane suwet. Ge matur suksema alit-alit Miss Kadek mepamit. Ingat ngumbah 5.